Malta qed isservi bħala punt ta' referenza fejn imprenditori femminili minn pajjiżi fl-Afrika ta' fuq u l-Lvant Nofsani jistgħu jaqsmu ħsibijiet u opportunitajiet ta' negozju ma' imprenditori nisa minn Malta u l-Ewropa. Dan ħareġ fl-ewwel Arab European Business Women Forum li ttella f'pajjiżna. Il-forum laqqa flimkien imprenditori nisa minn Malta, il-Ġordan, il-Palestina, l-Emirati Arab Magħquda u l-Kuwait fost l-oħrajn. Dan fl-isfond li qed jiżdiedu l-opportunitajiet għan-nisa fid-dinja qarbija biex ikunu involuti fil-qasam tan-negozju jew biex ikunu imprenditori huma stess. Id-Deputat Prim Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Palestina Amal Jadoo esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-pass proattiv ta' pajjiżna li jiffaċilita dan id-dialogu. Minkejja d-differenza fil-lingwi u tradizzjonijiet bejn żewġ kontinenti qed joħroġ il-potenzjal li toffri l-mara f'dan iż-żmien. This is a new domain for women in the Arab world. Being business women are working in business. Mainly women have been focused a lot on education, working as teachers or doctors and many other professions. But when it comes to business, this is a new frontier, and I'm very pleased that Malta is supporting that. Il-forum kien indirizzat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela li qal kif pajjiżna li jinsab nofs triq bejn l-Ewropa u l-Afrika jemmel fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jattawha ta' kuljum. Saħaq li dan qed isir mhux biss bħala parti mill-iżvilupp għall-futur ta' pajjiżna, iżda wkoll bħala parti mill-miri ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-2030. Dikjerazzjoni li ġiet imfaħħra minn Dr. Jadoo hekk kif saħqet li hemm ħafna oqsma fejn nisa jistgħu jagħtu kontribut. There are many opportunities for women to work together and to enhance their cooperation in the areas of IT, in the areas of trade, in the areas of even cultural industry, and so many fields basically to work on. And I believe that the presence of your foreign minister today is an indication of the support that Malta gives to such initiative. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.